Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Yasoy ke Ministry of Environment, Forest and Climate Change, but ke Tribal Affairs Ministry, ya ke Joint Communication na kebantaban aibor shu ya ke jatben riu lum, bakin pen bat penya ya ke klau ki betam. Ke Sorkar Meghalaya kanyat bet cakhamat ban pentrai ya ke umngat hydroelectric project ong Menteri Katanat Boarding ke Jela u James Sangma. Bat penmi ke Sorkar Assam ya ke jing betha ke bathamai ha ke Jela na ke bentaban tek lakam ya ke jing sapriang jong ke jingpang COVID-19. Hashwa bangin let chiki kubor ke bemenya in shashkor shwa ya ke jingpen bana. Namar ke jingdan jong ke klam COVID-19 ngi kentu ya baro ke nong sngap chungi bakin kensting hendrai banyada bat pikir bhai ladi. Baro kitu ke ba South Hausan snem sheneng kerta ke beladap aitika hakawat ke baningkong kidai banli ai ya ketika hakawat ke ba aru hakapur balabu. Pikir bat yadai ladi da ke babut ikini laitali ke rukom le ke basu. Dengi ke jingda khamat bat khamut penjinga iwei ni iwei pan bat lek khot bha ya kakti bat ke khamat. Lada pitangkam ke jingtip ke babanya sepang ke jingpang COVID-19 pila ban pun hau National Helpline Number not iwe arlai khandai hinyo pranot sau hendriu but iwe not hinyo san. Lane hau Helpline Number ke Meghalaya iwe not pra but iwe not hinyo not. Mentapan ke kubor ke babanya. Ke Environment, Forest and Climate Change Ministry but ke Tribal Affairs Ministry nen ke sngi ke le soi ke Joint Communication na ke bentaban ai bor shu ke jeben riu lum bakin pet bat pinya ya ke klau ki betam. Ya ke Joint Communication la soi ha ke jingadon lang Menteri Katanat Environment, Forest and Climate Change u Prakash Javadekar but Menteri Katanat Tribal Affairs u Arjun Munda. Habakran halo ke jinga soye ke Joint Communication u Javadekar ulong baka sokar pedeng ke trai bha na ke benta ke bha kamet jong ki pai riulum bat ki breu ki basong basa ha ki jaka klau. Ulong baka ne ke Joint Communication ke badon jinga day bat ke Forest Rights Act kan pin kup bor ke jabin riulum bat kan ya rap ru yaki bakan pin trai kam bha ya ke Forest Rights Act na ke benta ke jimentoy jong ki hi. Menteri Katanat Boarding ke Meghalaya u James Sangma ulong baka Sorkar kanyat betchak hamat ban pentrai ya ku umngat hydroelectric project hadin balala ban wengi ke jik e baro ke biadai bat kamarem bat ru kayo kokot jong ke im lang salang. Kani ke jing ong kalami hadin baka Joint Action Committee ke bepersya ya ke jing shna ya ku umngat hydroelectric project kala dawa badai ban pendam shisendon ya ke project. Menteri ke kam boarding ulong baladon kam ban pentrai ya ke project namar ke jing duna ke boarding electric bat kumta don kam ban penmi boarding shu ban penbiang ya ke jing don kam ha ke jela. Shu ula pentip ba saya keren ba ya mirjimut bat baro kinong don benta ha ke project shua ban pentre kam ya ka. Kejing temu jong ke Sorkar bantai ya ke umngat hydroelectric project ke ba arspa shipo megawatts kala sakhi ya ke jing persya na ke babun kiseng phalang kum ke KSU, FKJGP, JSU, TUL, HNYF bat kibai ki ba septing ya ke jing kta jong ke project ya ke mariang bat kamtam ya ke wa umngat. Katanat Civil Aviation jong ke Sokar pedeng kala penkiu ya ke jingyat kilin sun hapok kari na ke sanpau na ke shispa syaka hendriu pausan na ke shispa. Katanat kala shim ya ke rai hadin bakala bishar benya ya ke jingdawa kinong let nongwan halo ke jingduna kilin sun bankit ya kinong let chinglet. Katanat lingba ukurwo bakala pa kala ong baka hukum bala penmi ha ke beadai bat kane kan trekam haduk kalai pawai tarik mentau benai lane haduk banda penmi hukum dah kumripan. Ka Sokar pedeng kala dep ai palat lai phonyo klur hinyo lak ki dawai tika syaki jalla bat Union Territory haduk menta. Kala penti kenaru bapalat arpaulai lak prapau hajar ki dawai tika kan sapoi syaki jalla bat Union Territory hakis ngiban wan. Kesokar pedeng kaya yale ban penbiang ye ki dawai tika kanang banang penyar ke jing ai tika syaki benta baro jongkari. Kawaipat kawat batma jong ke jing ai tika banyada na ke COVID-19 hakari kan kala sedang nadu ke arpawai tarik ubnai jeliu.
Ketenat kekuat kekiat jong kesokar pedeng kalaong baki dan lai pausau hajar henyau spak lai ngut kibrio ki badang yot thamai ya gecing pang COVID-19 hakari henen kesengi kebalong kebaduna tam hakisis pak katwai sengi. Kecing don kibrio badang shitom hakari kalahir syaka saulak hendreu pausau hajar lai spak san ponyo ngut kebaduna tam haki shispa iwai sengi. Ketenat kebenrap ru baka jengkot jeng kibrio malakas ngi kaya tam banya kibayok pang thamai. Haki san pausau sengi lenter menta. Kejengkot kibrio na kejengpang COVID-19 hakari menta kalong kendai ponyo point khat ar na kashispa. Kani kadai ko All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya ko kubor. Ka Sarkar Assam kala pinmi ya kejing betha ke bethamai ha kejalla na ka benta bantek lakam ya kejing sapriang jong kejing pang COVID-19. Habakran ha kinong thok khobor ha Guwahati Menteri Kekwat Kekhya Okeshap Mahanta ulong balapin bana containment zone ya kihnyo tali ke district na ka benta shitayo ka balas dang na du hnen kasengi. Kita kilong ka Golpara, Golaghat, Jorhat, Sonitpur, Biswanath, Murigaon, Bat Lakhimpur. Hakawai pat kaliang ke curfew kandang yai piteng hi haki khandriu tali ke district nadu kapur 4 baje no phaisgi hadu 3 baje minstem. Umahanta ulong bahaki khatwai tali ke district pan bakan thop ya ka Kamrup metro ke curfew kandang piteng nadu 3 baje jamit hadu 3 baje minstem. Shu ulong ba an 4 sya ban late banwan na kawai ke district syakawai pat. Hamigalia khandai ngut kibrio kila klat no hnen kesengi na kejingpang COVID-19 kabala pinkiu ya kejing yap kibrio syaka praspa prapongut. Ka Directorate of Health Services kala pentim bah hnen kesengi kila dan sauspa san penyongut kibrio ke badang yot thma ya kejingpang COVID kabala pinkiu ya kejing don kibrio badang shitom syaka saw haja laispa san ngut kat ba kibala kwet pat kilong sauspa khandai ponyo. Barok kibala kwet ha kejalla haduk menta kilong sapo nyo hajar shispa nyo paulai ngun. Setang shisnam siteng ka Meghalaya kan sayo ban penlong biang ya ki election sa kayong dobal tawan na kalyang Menteri Ketenat Health and Family Welfare uba AL hek ulong baka sarkar MDA kalalep ha na kabenta ka jumanto jong kibrio kejalla. Haba jubab ya kejing dawa jo unong yalam kaliang persya halo kejing penkalano ya unong yalam ha ka sarkar MDA uba hek ulong baka day ka kamram jong ka sarkar ban penkala bat umday jong kaliang persya. Hamigalia ya ka World Zoonosis Day laraki nin kesengi ha ka shnong tinring ha ka bala penlong ya ka program pensung thok pat ba da ka Meghalaya Veterinary Services Association MVSA bala jet tang shiphangut kinong yo mentoy banyo don benta ha ka jingrakhi. Dr. Daman Miki Dekharu, Secretary ka MVSA East Khasi Hills Unit, haba ajingkren ulapin sya syapang ka jingdon kam jong ka jingraki ya ka negasngi, da ka papin sungtu pat ba syapang kilat bala ban penkiari kimrat bangiri na ki jingpang kum ka rabies, anthrax, bovine TB, avian influenza bat kiwe. Ulakin turu ya kibriu bakin pentip marmar la dadon jingper hakarukom le jong ki jingri ne bakipang ne yam. Lara kiru ya kinigasi hak office jong DVO Mintong Jowai West Janta Hills Dhaka District Animal Husbandry and Veterinary Officer Jowai. Kaseng samla molai pulun kala aipor khat sau sengi ya ke sarkar bakan wengi kicing jong ke jaka teknyut ha maulai. Hadian kecil kendo yang Menteri Ketenat Urban Affairs ubak senia bahalang dhar henin kesengi kini halam jeng keseng samla maulai pelun usam wil biam bat usam rans em kila ong ba kiliatai bat Menteri syapang kikam ke biade ba kecing te kinyut kinyir keseng samla kala dawaru badai ban amsya ban wan ra kinyut bat jabok jaban na jowai ban wan te ha maulai. Nakaliang Menteri ulong ba kijing o jing ujol bat jing sokya jong keseng samla maulai pelun kilong ki basyongnya bat kesol ka jala kadang wat caka syawai ban yot the kinyut bat ki jabo ki pelalung nasor. Ban penkut di kubol sa sising pensengawi ki mat bakongsan. Yasoi ke Ministry of Environment, Forest and Climate Change bat ke Tribal Affairs Ministry ya ke Joint Communication na ke bentaban aibor syu ki cek ben riu lum bakin pet bat penya ya ki khlau ki betam.
Kasoka Meghalaya kanyat bet chakhamat ban pentre yak umngat hydroelectric project ong menteri katanat boarding ke jala u James Sangma. Bat penmi kasokar asami ke jing betha ke bathamai ha ke jala na ke benta ban tek lakam ke jing sapriang jong ke jing pang COVID-19. Kat tu ko khubor kalakut nak All India Radio Shillong.